Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ki khon ki hajar chong ka himalangrin ki lalit ban ai daga jing tho show chief executive member chong district council kumjo ru show executive member chong katran elaka bandawa naga district council banweng no shisendan ya uba nong te sing sim yong kumunang senchar chong ka hima kini glapen pau bekla do jing shania ya news im ublasha sospan bat kim kwa show baga district council hadin habot kan thong biang ya u kumus im habakaran chiklar thai khubor ba finance sim yong ulong baga ni gede shithi ban pin kan mau biang cha district council namar ba khamen chwaru klabu ke jing ujor persha ya news im ya kendu ya im chat sambat ya icm te hendreng ngimla ya ban ya kendu ya ki na ki babun tidau ke matang ya layo ya kapan IT ya kan ka shithi na taban ai ya ke jing pun kan mau sa im bat ya sa icm ban na kunta kan ya ka jing du jing sini jongi ya sim nok te sim yong ka bang ya lapha ya ka jing dawa jongi na duka khanru tarik penai baspau arja usan de henry haduk menta na kalyang jongka KSADC kim kam syam la ya kapan ai kan ka jing punsai sangi ki padba menta ka sing ni wan ya kapan pun kan mau biang ya CM bat IM ya ka baki de ya kapan ai no kano karai kat kum ka jing dawa jongi kum ki kun ki hajar jongka himalang ri yam ngim syam la ya kapan ya kendu de henry ni la ai ya ka city ni kerban skamba na baki layo ya kaban tuli ya ka city ya ka bangi lapha baki le ya ka badon kam halo ka jing perslam jongka konsil na kamata ban ai ya kene ka jing dawa ka jing ke ngimla ya kan ong bagi kerman ba ka jing perslam jongka konsil kan le ka badon kam na kamanta ka jing trang jing kum ki padba jongki kun ki ajar jongka himalan ya kene ka jing sini ya ni usim nong tai sim yong sim plus suspend hakini ki arsnya ki belalit ka jing wan jongi menta ka sngi ban bu ya kene sti ni nam shau that bat ni nam shau ti ni ya dawa na ka konsil ya ka bakade ya ka ban ai no ya kene ka jing kerpat jongi kum ki kun ki ajar ka hima bangi ladu ya ka jing sini ya ni usim selamat jongi ya ni usim kalong ba nadu usnyam arajar play kembaka KSADC kala sengap ya kejeng kerpat jongi ba na kidau ya ka ba ula le ya ka ba ni ko pikun ki hajar ke ma ngimla ya kon pedia haka sisya ka kadar haka bisa pilan bat hakiwe ki benta ba ula le na kaliang jongi ki ba ngimla ya kan pediang ya kejeng terikam jongi usim nok tesim sebelum mau ba hausnya bajar kulai baka KSADC kala suspend i ba ula pun kam bakla ya ka pisa ka bakasan ka bakasa kulur tam jong ka hima haduk menta syam lala ya kawan ai ya ka jingkhen ka ba dikena na kaliang jongi ni adu ya ka jing sini i un petang biang ke musim benai agos jong usnyap ajar apply kala suspend no ini usim nong teisin sebelum